Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. وهو الذي أنشأ لها السمع والأبصار والأفئدة حتى ينبغي لها أن يكون خليفة في الأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu insanin taliduhu ummuhu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Hadratal mukarramun, para alim, para ulama, wa khussu bidzikri salara epon selangkong mulja Kiai Haji Saifuddin Syam, sarjana agama, pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Sumber Nangka Duko Timur Larangan Pamekasan. Katsarallahu min amsalih wa la'allallaha ayyajtima'ana hadza ijtima'an mubarakan mamlu'an bi rahmatihi wa barakatihi taqaddasa wa ta'ala. Sahibus sumu' was sa'adah aparatul umara wa khussu bi dzikri salera epon semulja Bapak Klebun di Satarapen sarang setuju perangkat epon sebadan gaula amul jaeki para masyayikh, para tokoh masyarakat, hadirin para rabu, para onjengan tretantor beles potor anum sesat hejena ampon sekek parcuke sarang longku epon ngapiti pemator langkong dimin ngereng arang sareng ngatoraki poci sareng syokor ka ator mungkuda ajunan epon Allah si amor pejagat si maha belas tor si maha agung amar ke kalaban asareng binareng karsa epon badan gaula sareng panjenengan steje ekar saki apa panggian pasemuan kak dinto dalem angkiten epon pasemuan engki kak dinto walimatut tasmiyah walimatul akikoh atas lahir epon Ananda Raisya Rizkina Rofita potres sekapeng situng dari pasangan tretan Muhammad Rizki Firmansyah sarang raja epon saudari Santi Noviawati mantermuke kelaban pandua epon panjenengan steje Ananda Raisya itu tiakina
anak sesoleha seirido sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala pos pacete melak mata melak ateh manter muka tetieun nak potose apek teh ngarteh tor ngastete buri kalaka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagu asyudda. Hadirin para rabu para onjangan tretan torbeles potor anom se same-same mulja kadukala epon salawat sareng salam manter muka tetep kaan juga mungku dek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam se ampon apek tabadan kaula sareng panjenengan seteje minasyirk ila tauhid minadz-dzulumati ila nur jukenan se ampon macuntreng teti opur tor kaca kepeng innaka la'ala khuluqin azim se apangkat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin para rabu para onjangan tretan torpeles potor anom se sami-sami mulja peden kaula sareng sahibul walimah ekar saki kaangkui mamerte seepon partengkan si pedi kelampan saat malam makin kak dinto kapiti kalaban iftitabi suratil fatihah siril malka dinto pedi sepoe sarang selaran ipon simulja Kiai Muhammad Khalil seepon partengkan sekepeng dua enggi kak dinto salawat Nabi Mahalul Qiyam Syaraful Anam sepedi dibawakan sarang cakanca Jamiatul Hadrah Barakatul Usman Tisa Duko Timur Larangan Pamekasan sedalam kadinto pedi sepoe sareng selerepon semulja Al Ustaz Khairun Nas Ibnul Warid. Partengkan seterus epon inggi kadinto dedebuan minangka bekel dari sahibul walimah sahibud dakwah terosaki kelaban mau'idatul hasanah sepedi cerbaaki sareng selerepon semulja Kiai Haji Saifuddin Syam pengasuh pondok pesantren Miftahul Hidayah Sumber Nangka Duko Timur Larangan Pamekasan tor esepon partengkan kak dinto saat malam makin kak dinto pedi pongkai sekelaban pamosan doa sedel mal kak dinto pedi sepoe sareng selerepon semulja Kiai Afifuddin Rashid. Hadirin para rabu paronjangan tretan semulja sakak dinto angkiten partengkan si pedi kelampan dari peden kaula saing kebedawa mator sekorang par juga peden kaula nyon spora sesobung batas epon tor parloi kageli epon partengkan pedi ajelen kalaban tartep sakak dinto pamator wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.